iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Abadushakira kuri interinete ni kuri wa3.radio.voa.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ne Eugenia Mukankuzo ngiye kubasuhuza kandi baha ikaze mu makuru yacu. Impunzi zavuye mu gihugu cya Kongo ziri mu nkambi ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda zisaba amahanga gukora ibishoboka byose umutekano ukagaruka mu gihugu cyabo kugira ngo zizabashe guhunguka zive mu bibazo zimazemo imyaka itari mike. Icyambere dukeneye n'uburezi bufite ireme nk'uko mwabibonye. Hari abana dufite bahunze mu minsi ishize ariko batari babona uburyo bwo gusubira ku ishuri. Icya kabiri ni ubuvuzi. Ndatekereza ikindi cya nyuma ari uburyo bwo kongera inkunga muri rusange. Ubwo ni Mutijima William ahagarariye impunzi ziva muri Kongo. Mu Rwanda i Rusizi hatahuwe imibiri y'abantu bishwe hafi ya paruwasi ya Mibirizi mu ntara y'uburengerazuba. Amabombe y'indege z'intambara, ibisasu by'ibimodoka bya blinde uyu munsi kwa gatanu byanyigangije umurwa mukuru wa Sudani Khartoum. Ayo makuru hamwe n'andi twabateguriye ni mu kanya, mube hafi ya radiyo yanyu. Duhere muri Sudani. Amabombe y'indege z'intambara, ibisasu by'imodoka za blinde uyu munsi kwa gatanu byanyeganyije umurwa mukuru wa Sudani Khartoum. Ibitero bikomeye by'amabombe byabaye no mu mujyi wa Bahri wegeranye n'umurwa mukuru. Fide Niyongabo aduha ibindi kuri iyi nkuru. Ivyo bitero vyabaye naho igisirikare ca leta n'inteko ziyongoye kuri leta vyari vyumvikanye ku ngingo yo kongereza agahengwe mu kiringo c'amasaha 72. Abantu amajana n'amajana baramaze kwicwa, abandi ibihumbi n'ibihumbi barahunga kuvaho ingwano ihagaze ku kugwanira ubutegetsi hagati y'igisirikare ca leta n'inteko ziyongoye kuri leta yadutse ku itariki 15 y'uku kwezi kwa kane. Iyo ngwano irageramiye ikiringo mfata kibanza gishigikiwe n'amakungu cari gitegekanijwe gushikana Sudani kuri demokrasi. Ibitero vy'igisirikare ca Sudani ku nteko ziyongoye kuri leta vyakoresheje indege z'ingwano n'indege zitagira abadereva bita drone vyakwiragiye mu bice bitandukanye vy'umugwa mukuru Khartoum. Abahaba ntibacaruka kandi bafise ibibazo vyo kuronka ibifungurwa, ibitoro, amazi n'umuyaga nkuba. Mu itangazo inteko ziyongoye kuri leta zagirije igisirikare ca leta ko carenze ku gahengwe kahagarikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika na Arabia Saudite. Zivuga ko bakoze ibitero vy'indege z'ingwano mu bibanza vyazo mu gisagara ca Omdurman gifatanye n'umugwa mukuru Khartoum. Ingwano muri Sudani yaratandukiye n'intara ya Darfur. Umuvugizi w'ibiro vy'ishirahamwe ONU bijeje gutabara Ravina Shamdasani yatangaje ko abantu batari munsi ya 96 bishwe muri Darfur kuva ku munsi wa mbere. Ubwo bwicanyi buri hagati y'amoko atandukanye bukaba bwavyuwe n'intambara hagati y'igisirikare ca leta n'inteko zayiyongoyeko. Inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wahoze ari Vice Perezida Mike Pence yaraye atanze ubuhamya mu rukiko ngenzacyaha rwa Rwanda Grand Jury rureba uruhare rw'uwari umukuru w'igihugu Donald Trump urwo kuburizamo ibyavuye mu matora yo mu 2020. Inkuru irambuye na Thomas Kamirindi. Ibitangazamakuru binyuranye bivuga ko Mike Pence yamaze amasaha arenga 7 mu rukiko i Washington, umurwa mukuru w'igihugu. Nta uzi ibyo yarubwiye, ni amabanga y'ubugenzacyaha. Gusa mu bihe bitandukanye Pence yavuze kenshi ndetse abyandika no mu gitabo aherutse gusohora ko President Trump yamushyizeho cyane igitutu kugira ngo aburizemo insinzi ya Joe Biden. No ku gitero cy'abayoboke ba Trump cyo ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere 2021 ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu Capitol, Pence ahora avuga mu ruhame ko Trump yashyize mu kaga ubuzima bwe n'umuryango we n'ubwo abandi bose bari bari muri iyo nyubakwa icyo gihe. Ati amateka azabimuryoza. Yavuze kandi kenshi ku mugaragaro ko azabwira urukiko ngenzacyaha Grand Jury ukuri kose, ukuri yamye abwira abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukuri yanditse no mu gitabo cye, niyo magambo ye. Usibye Mike Pence, umushinjacyaha Jack Smith ateganya guhamagaza imbere ya Grand Jury n'abandi bantu bahoze hafi cyane ya Perezida Trump, barimo uwari umujyanama wa Presidence mu by'amategeko Pat Cipollone. Kugeza ubu ntawuzi igihe Smith
azasoreza anketi ze, kimwe n'uko ntawuzi niba hari umuntu azashyikiriza inkiko. Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi banjye Thomas Kamirindi na Fidel Niyongabo bayatugejejeho. Ni kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet ni wa3.radio@voa.com. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Rwanda i Rusizi hatahuwe imibiri irenga 800 bivugwa ko ari yabishwe mu mwaka w'1994. Ni imibiri irimo gutahurwa mu isambu ya paruwasi gatolika ya Mibirizi mu karere ka Rusizi. Temistokere Mutijima hadufitiye ibindi kuri inkuru. Abantu turasanga bahambiriye, bafite ibimenyetso bari bahambiriye amaboko, amaguru. Ngezo haraho twasanze mu cyobo kimwe abantu 6. Ahabonetse iyi mibiri ni mu isambu iri muri metero zitageze ku 100 uvuye ku nyubako za paruwasi ya Mibirizi iri ku buso bwa hegitari zirenga 30. Ni ku gasozi kitaruye ingo z'abaturage. Kuva ku muhanda wa kaburimbo Bugarama Kamembe ugera aho iyi mibiri yabonetse hari intera igera hafi ku birometero 15. Abaturage bavuga ko imbarutso yo kumenya ko aha hari imibiri yabaye umushinga wo guca amaterasi y'indinganire watangiye gukorwa mu mpera z'ukwezi gushize kwa 3. Turi muri icyo gikorwa cyo guca amaterasi twatangiye kubona imibiri ya mbere. Dukomeza no guca amaterasi, uko duca amaterasi ko buri munsi abo twatangiranye 2, umunsi umwe tukabona 4, umunsi tukabona 6, naho twageze kuri 20. Uyu wa gatanu wari umunsi ugira uwa 4 inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zifashe icyemezo cyo guhagarika ikorwa ry'amaterasi, imbaraga zigashyirwa mu gushakisha imibiri. Ubwo ni nabwo hatangiye kuboneka imibiri myinshi ku munsi, ku buryo ku mibare yo kugeza kuri uyu wa gatanu hari hamaze kuboneka igera kuri 874. Kuwa kabiri habonetse imibiri 254. Kuwa gatatu haboneka imibiri 245. Kuwa kane ejo habonetse imibiri 223. Yiyongeraga kuri twari twabonye mbere 91. Mbere y'iki cyumweru ni imibiri 91 twari dufite. Abaturage babarirwa mu bihumbi bo mu mirenge yegereye aha Mibirizi ndetse n'abakoraga mu materasi nibo barimo gufatikanya mu gushakisha iyi mibiri. Ku miryango y'ababuriye ababaha imibirizi, ibibazo no kumirwa nibyo byumvikana mu majwi yabo. Tukavuga ngo si kuki abakoze ibingibi batatanze amakuru, none tukaba tubonye ku buryo bw'amaterasi bari barahisha amakuru, nyine bari baranze kuyavuga. Ibyo bibamo bitera abantu agahinda kenshi no gukomereka imitima. Ikitubabaza cyane nuko abantu nyirizina batahigwaga kandi ubona bari batuye hafi yaho batigeze baduhereza amakuru. Kabone kugeza n'uyu mwanya badashobora kutubwiza ukuri. Imibiri twashoboye kubona twashyirwa mu rwibutso, twabonaga itangana n'abantu baguye hano, tukibaza ngo ese abandi barengeye, tukabura n'uwaduha amakuru ngo tumenye ahantu abantu bacu babaherereye. Ndetse kuri bamwe ibi ni intambamyi ku nzira y'ubumwe n'ubwiyunge. Nyine ibintu byatumye dusubiza ibubisi, dutekereza kure. Nyine ni ikibazo gikomeye, uretse ko Imana yadufashamo nyine ubumwe n'ubwiyunge bukatuzamo, ariko birababaje kuba umuntu yarazi azi ahantu abantu bacu bari ntayivuge ngo twe cyane bari, aho akavuga ngo ubumwe n'ubwiyunge biragoye. Abarokokeye aha ku kiliziya ya Mibirizi bari bahahungiye mu gihe cya Jenoside mu 1994 bavuga ko abatutsi bahiciwe babarirwa mu bihumbi 12. Bongeraho ko nyuma y'imyaka 29 abataraboneka ngo bashyingurwe bakiri benshi. Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zigasaba wabafite amakuru ko hari imibiri yabishwe muri Jenoside itaraboneka kuyamenyesha ubuyobozi kugira ngo ishyingurwe. By'umwihariko Bwana Ndagijimana Ruwimunyemanzi, umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu muri aka karere, agasaba bahamwe n'ibyaha bya Jenoside bahawe imbabazi gutanga umusanzu wuzuye muri iki gikorwa. Ku bantu bemeye icyaha cya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse bakaba baranakibabariwe bakaba bararekuwe, nibo bantu twitezeho kuduha amakuru yimbitse nk'abantu babonye ibyo bikorwa, ndetse tunabasaba ko mu by'ukuri nk'abantu abanyarwanda bahaye imbabazi bagira umutima wo kugaragaza amakuru yose baba
barahishe cyangwa se baba baribagiwe, reka ndeke kuvuga ko bayahishe, baribagiwe bakaduha mu buryo bwimbitse kugira tubashe kuyakurikirana no kuyashakaho izindi nyunganizi nk'uko inzego zose zigenda zikurikirana. Ubutegetsi mu karere ka Rusizi buteganya ko ibikorwa byo gushakisha imibiri muri iyi sambu ya paruwasi ya Mibirizi ubu byakorerwaga ku buso bungana na hegitari 16 bizagurwa kugera kuri hegitari 30. Ni ibikorwa buteganya ko bizageza hagati mu kwezi gutaha kwa gatanu, ari nabwo imibiri izaba yabonetse izatunganywa igashyingurwa mu rwibutso rwa Mibirizi rusanzwe rushyinguwemo abasaga 13,000. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Impunzi zavuye mu gihugu cya Kongo ziri mu nkambi ya Mahama mu burasirazuba bw'u Rwanda zisaba amahanga gukora ibishoboka byose umutekano ukagaruka mu gihugu cyabo bagataha. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana akorera i Kigali mu Rwanda. Izo mpunzi z'Abanyekongo ba mw'ikambi ya Mahama zaratakambiye umushikiranganje ajejwe ubutabazi, abaserukira ibihugu vyabo mu Rwanda n'amashirahamwe mpuzamakungu bagendeye ikambi ya Mahama kuri uno wa kane kugira birabire uko izo mpunzi zibayeho. Zabasavye kuzigarukira kuko zifise ibibazo vyinshi, bimwe muri ivyo nibijanye n'uburezi. Vyashikirijwe na Mutijima William aserukira impunzi zamuka muri Kongo. Icyambere dukeneye n'uburezi bufite ireme, nk'uko mwabibonye hari abana dufite bahunze mu minsi ishize ariko batari babona uburyo bwo gusubira ku ishuri. Icya kabiri ni ubuvuzi. Batekereza ikindi cya nyuma ari uburyo bwo kongera inkunga muri rusange. Kuri izo mpungenge umushikiranganje Kayisire Marie Solange yabamenyesheje ko bohumura kuko ikibazo bakizi. Nuko abana baje vuba ntabwo twashoboraga guhita tubashyira mu mashuri kuko ikibazo cya mbere nuko muri DRC biga mu Gifaransa, bisaba yuko babategura kugira ngo bazatangirane n'abandi umwaka w'amashuri utangiye. Turakomeza tubikore, abari nkamira baratangiye ariko n'abari hano bagomba gutangira bakiga ururimi buhoro ariko bakanentegra kugira ngo nibajya mu mashuri yabo bazabashe gukurikirana n'abandi. Hampande y'ivyo bibazo bijanye n'ukuntu izo mpunzi zibayeho mu buzima bwabo bwa misi yose, zisaba kandi amakungu kuzivugira no kuzifasha kugira zishobore gutaha mu gihugu cazo zikareka kuguma zitwa abanyarwanda kubera inyungu za bamwe bamwe. Icyo tubwira imiryango mpuzamahanga ko leta tubiziranyeho kutwaka uburenganzira bwo kuba abakongomani ni ikibazo n'abana babo bazabyara batazashobora gukemura kubera ni iwacu tutabisabye, ni iwacu twabisabye kandi n'ubutaka bwacu babuze uburenganzira bubwiyandikaho ko bubwabo. Ubutaka ni ubwacu bwigarirwa n'abatari bene bwo, rero ibyo bazakora byose ariko igihe kizagera isi yumva ikibazo cyacu dusubizwe ibyacu, duhabwe imitungo yacu cyane cyane ubutaka nk'abarazimyazi n'abo twasizeho bapfa buri munsi. Userukira igihugu ca Swede mu Rwanda yaramenyesheje ko ingorane ziri muri Kongo bazizi kandi ko bazikurikiranira hafi kugira ibibazo bihari bitorega umuti. We are also of course extremely concerned about the turajwe ishinga cyane n'ubugizi bwa nabi buri kuberabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ndi kumwe n'abagize umuryango w'ubumwe bwa Buraya twafunditse ko aya makuru tuyashikana mu biro byacu bikuru. Ejo haheze twafunditse ko tubijana i Buruseli kugira ngo abantu bahabwe amakuru neza, ibi bitabandanya gutera intambwe bije imbere. Umushikiranganje Kayisire arizera ko urwo rugendo rw'abaserukira ibihugu byabo mu Rwanda ruzofasha ibitari bike. Amenyesha ko ari nabo basanzwe bakorana ku munsi ku munsi. Iyo abantu bumvise ibintu neza bakamenya ibibazo bihari bakora ku bisubizo. Ibisubizo twifuza nuko impunzi ziba mu gihugu zikomeza gufatwa neza, ukabaha ibyangombwa bikwiriye ikiremwa muntu. Ariko icya kabiri nuko mu bisubizo birambye habamo no gufasha guhunguka ababyifuza. Impunzi z'Abanyekongo rero zimaze igihe kinini cyane zibyifuza ariko bitaragerwaho, ubwo turizera yuko bari budufashe mu buvugizi kugira ngo nacyo kizagerwaho. Igihugu cy'u Rwanda kirimo amakamba 5 y'impunzi abarizwamwo abantu 126,129 nk'uko ibiharuro biva mu bushikiranganje bujejwe ubutabazi buvyerekana. Ikambi ya Mahama nirimwo benshi bangana n'58,103, harimwo Abanyekongo barenga gato 19,000,
abasigaye bakaba ari abarundi. Iyo kambi ya Mahama yubatswe mu mwaka wa 2015 yabayemwo ubwa mbere abarundi bari bahunze umutekano muke warangwa mu Burundi inyuma y'abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza yahoze arongoye Burundi ku igenekezo rya 13 kwezi kwa gatanu mwaka wa 2015. Kugeza ubu ubwo bushikiranganje mu byo bujejwe harimo impunzi bumenyesha ko abarundi 33,573 bamaze guhunguka kuva mu mwaka wa 2020. Umushikiranganje Kayisire Marie Solange akamenyesha ko bashimira leta y'u Burundi ukuntu ibandanya guhimiriza abahunze gutahuka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Desire Hatungimana, urakoze kuri inkuru. Inama y'abakuru b'ibihugu bitanga abasirikare mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri Somalia yarangiye mu mujyi wa Entebbe muri Uganda. Inama yafashe umwanzuro wari wafashwe n'akanama ka ONU gashinzwe umutekano ku isi wo gutangira kugabanya umubare w'ingabo muri Somalia mu rwego rwo gusoza uwo mugambi mu mpera z'umwaka utaha wa 2024. Inkuru irambuye ni mu makuru yacu ataha. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho mudusanga kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Abadushakira kuri internet ni kuri wa3.radio.voa.com. Twibutsa kandi ko mwadusanga no kuri Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Ibiganiro byacu birakomeje. Abakomoka mu bihugu by'ibiyaga bigari Burundi, u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo b'impunzi baba mu mijyi muri Malawi bagombaga kujya kuba mu nkambi ya Zareka guhera ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa kane. Barabarirwa mu bihumbi birenga 5. Bigeze he? Babayeho bate? Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabiganiraho na Nzigamasabo Simoni akomoka mu Burundi hagarariye impunzi zikorera hanze inkambi ya Zareka. Babibaze Chantal akomoka mu Rwanda amaze igihe avuye mu nkambi, na Magambi Innocent akomoka mu Burundi yashinze ishyirahamwe Inwa riharanira uburenganzira bw'impunzi. Magambi aratangira tubwira abari bamaze kujya mu nkambi mu minsi 9 yakurikiye itariki ya 15 y'uku kwa kane uyu mwaka 2023. Ibiharuro bitangwa na leta ntibishika abantu 50. Ariko nabyo nyine ndibaza yuko abantu badashika kuko abantu bararindiriye kuko barazi yuko abantu babagwanira ari benshi. Amashirahamwe atandukanye, abanyamahanga bonyene nabo nyene baragerageza mu by'ukuri kubwira leta yabo kugira iyo ngingo ntibayishire mu ngiro kuko ni ingingo idafasha ibikorwa byo bateka kazi na muntu. Ushatse kuvuga yuko kugeza ubu ngubu guhera kuri iriya tariki ya 15 y'uku kwezi kwa kane abavuye mu miji bavuye hanze y'inkambi bajya mu nkambi batarenze 50? Ntibarenga 50, kandi ivyo n'ibiharuro leta itanga wumva ntawe ubizi yuko ari navyo, kuko bari bavuze yuko bazoshiraho amahema abantu bazoshikira, ariko ntayahari. Ndikuvuga yuko batayashizeho nuko bazi yuko ivyo bintu birashoboka kiretse babishyize mu ngiro ku nguvu, nabyo nyene birashobora kudakoreka. Ubwo rero bwuvuze ku ngufu urashaka kuvuga yuko kugeza ubu ngubu abapolisi bataraza ngo bahutaza abantu babarundanye hamwe babatware ku ngufu? Ntabwo birabaho. Oya, ntabwo birabaho. Mu ndwi iheze niho imwe mu mpunzi z'abakongomani zanerefona bambwiye yuko babateye mu gisagara ca Lilongwe aho bita area 25C. Igipango kimwe nyine barakuraho abantu bari bahari babatwara kuri polisi, hanyuma baterefona hafi na telefona urwego rujejwe agateka kazi na muntu muri leta ya Malawi. Bariruka mu kanya nk'amasaha 2 barabarekuye nabo nyene, nta bandi bagiye ngo bagiye kubuza amahoro. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri telefone dufite William Banda yatwandikiye kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA Radio Yacu,
ati nabaye impunzi muri Malawi nk'imyaka 20 nzi byinshi nabasangiza. William turamufite ku murongo. William we uraho neza? Muraho murakomeye, amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Ukomoka mu gihugu cy'u Burundi? Je ndi umurundi, nkaba nkomoka mu gihugu cy'u Burundi. Ubu se uherereye hehe? Mba hano muri Leta Zunze za Amerika. Mu yihe leta? Mba muri leta bita South Carolina. Aho ni mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birashoboka. Yego. Nuko noneho ruti nabaye impunzi muri Malawi hafi imyaka 20. Wavuyeyo ryari hanyuma ugera muri Amerika ryari gute? Ubu ngubu ngiye kumara imyaka 3 hano muri Amerika. Yego. Naje mu rwego rwa resettlement cyangwa se nabaho naje mu rwego rw'ubuhungiro mu gihugu cya gatatu. Resettlement ni ukuvuga mbese wavuye ni kwa kundi bafata abantu b'impunzi bakabazana binyuze muri za HCR ifatanyije n'ibihugu bitandukanye. Niko bimeze. Nuko noneho muri iyo myaka 20 wamaze muri Malawi wabaga mu nkambi? Muri myaka 20 namaze muri Malawi mu nkambi nahabaye amezi atarenze 6 kubera ko nageze mu nkambi mu kwezi kwa 4 nabwo ko amezi atarenze 5 ko navuye mu kwezi kwa9 n'amezi 5. Nuko noneho icyo gihe ujya kuba hanze y'inkambi? Njya kwanze y'inkambi. Wari ufite utwawe wikorera? Icyo gihe nagiye ku nyuma y'inkambi ngiye gukora akazi ko kuvura. Uri umuganga mbese? Ndi umuganga. Icyo gihe wikoreraga ku giti cyawe cyangwa wakoreraga umuryango udaharanira inyungu bimwe bita ONG NGO cyangwa se wakoreraga leta? Icyo gihe nakoraga icyo nakwita mission hospital, bitaro byegamiye ku matorero cyangwa se ku madini. Aha. Baguhembaga neza? Navuga ko bampembaga neza kubera ko twagendera ku mishahara imwe n'abakozi bose ba leta ya Malawi bakora kwa muganga. Nuko icyo gihe wahabaye leta ntabwo yigeze ihungabanya abantu mwari impunzi ngo mujye mu nkambi? Nagira ngo maze mbaye history gato y'ukuntu bino bintu byagenze kugira ngo abantu bashobore kwinjira bave mu nkambi baje kuba inyuma y'inkambi. Nimba mwampa nk'iminota 2. Yego rwose ndayiguhaye. Maze kwagera twasanze abantu baba inyuma y'inkambi ari bake cyane bashoboka, ariko noneho nyuma nza kubaza habaho ikintu twakwita internal arrangement hagati ya leta ya Malawi na HCR. Bavuga bati hari abantu bafite uburyo bashobora kubeshaho, none twasaba kugira ngo abantu bibeshe nyuma y'inkambi. Ubwo leta yabahaye ibyo twakwita nabyita nk'ibyangombwa, ariko no ntabwo ari ibyangombwa byujuje amategeko kubera ko babasabye ko umuntu ashaka kubesha nyuma y'inkambi atagomba kongera kubona imfashanyo iyo ari yo yose ya HCR. Yego. Babaha icyo bitaga token. Done ubako bagwaye token nawe wemewe kunyuma y'inkambi nta fashanyo ya HCR uzakenera. Yego. Abantu rero bagendeye kuri ibyo ngibyo binatuma noneho niyo gahunda leta ya Malawi ntiyongera gutanga ayo matokeni, noneho abantu bose bashobora kwinjira kuba inyuma y'inkambi. Yego. Ku ruhande rwacu rw'abaganga habaho ikintu nacyo ni nk'icyo ngicyo, ko ndibuka ko ngiye gusaba akazi nanyuze muri GRS niyo yari ishinzwe ibintu by'impunzi nawe yakoraga mu nkambi. Barambwiye bati hariho arrangement yabaye y'abaganga mushobora gukora mu bitaro bya mbese by'amadini. Ariko ntabwo ari permanent, byashobora guhinduka umwanya we wose. Ubwo rero nawe urafite amahirwe yo gusaba, ariko bisaba kunyura mu byo bita Medical Council of Malawi. Ni ukuvuga inama nkuru y'ubuvuzi ya Malawi. Y'ubuvuzi. Nuba ko buri wese aza gukora inyuma y'inkambi, yewe n'umunyamaro ubwe agomba kwiyandikisha muri iyo nama nkuru y'ubuvuzi. Twese twagiye yari umuganga. Yego. Twagiyeyo tuyandikisha,
dutanga ibyangombwa byacu, badusaba kugenda kwa noteri, tuza kwa noteri, tubona akazi muri ubwo buryo mu magambo make. Murazi ko iyo umuntu ari inyuma y'inkambi, nimba ari umugabo cyangwa hari ikibazo maze tese mwahembwaga neza, system yari imwe, wakora muri mission hospital cyangwa se ukora muri leta, the salaries were the same. Even today imishahara ni imwe, nta tandukanye bari hari, kubera ko imishahara ibituruka muri leta, noneho ari amafaranga twakwita agahimbaza musi cyangwa se amallowance akaba yatangwa n'ibyo bitaro bya mission. Salere iba ari imwe, nta tandukanye bari hari. William, ndagushimiye cyane. Okay. Ijwi rya Amerika turaganira ku bibazo by'impunzi muri Malawi. Uyu mugabo William yavuze ikintu cyitwa token, kandi bazibaze afite token. Nagira ngo bazibaze utubwire token ni iki? Murakoze cyane. Mbere na mbere mbandije kubashimira kubwo kumpa ijambo. Ngewe nasohotse mu nkambi mu mwaka w'ibihumbi 2000 ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10. Icyo gihe twabaga inyuma y'inkambi, ariko twandikiwe no gufata ibiryo by'impunzi. Mwahabwaga na pam, tukajya gufata ibiryo kuko twari n'impunzi zitari bwagere kwifasha bikomeye cyane. Ariko hageze igihe haje kubibarura, ndumva ari mu mwaka wa 2005, aravuga ngo impunzi ziri inyuma y'inkambi zishobora kuba zakwitunga ntizongere kwibaruza ngo zifate ikarita. Icyo gihe nta nubwo batubaruriye mu nkambi, batubaruriye ku biro bikuru by'impunzi biri inyuma y'inkambi. Impunzi ziba mu nkambi zibarurije mu nkambi, iziri inyuma y'inkambi zibarurije inyuma y'inkambi kuri ibyo biro. Rero twebwe baduhaga itokeni, ni akantu k'agapapuro baguhereza gatandukanye n'ufite ikarita. Iyo umaze kwibaruza baguhereza ako kantu k'agapapuro, ariko noneho uri mu nkambi bamuhereza ikarita nyine imwe azajya ajya gufatiraho ibiryo bakamuha ibiryo. Twebwe rero iyo baguhaye itokeni basongera kubonana nabo mu ibarura. None se ubwo rero twarakomeje, yego, baranatwigisha bakajya baduha imico, bakatubwira bati mwige kubana n'abenegihugu, nimba umwenegihugu yapfushije, nimba yakoresheje ubukwe, ndetse baratubwira ati mugende mwiga kubana n'abenegihugu, imirimo abenegihugu bakora namwe aba ariyo mukora, mwige imico yabo, mubane nabo, mukingirane nabo, kandi koko tubona ko ari abenegihugu beza, nta kintu batwaye. Ntabwo twigeze tubana n'abenegihugu nk'abantu twikanga ko turi mu mahanga. Twabanye n'abenegihugu nk'abantu babana na bene wabo, n'ubu ngubu tubana n'abenegihugu nk'abantu babana na bene wabo. Urumva guhera mu mwaka wa 2005 umuntu aguhambuye akakubwira ati ngiyi icyangombwa ndakiguhaye, genda wibesheho. Natwe twatangiye kwibeshaho nk'impunzi zifite amaboko kandi zifite ubwenge. None se wowe namwe wanyu uri mu nkambi, wowe kuba umaze igihe kirekire utaba mu nkambi, bavuze ngo mwese musubire mu nkambi, wabyakiriye gute? Iyo ntacyo gufata mfite nkora ubu ngubu, nta kintu cyo gukora mfite, mba ndi mu mazi abiri, nta nzu ngirayo. Niyo nari mfite nayihaye umuntu kera, urumva imyaka ishize, ntabwo wenda yaranaguye yubakamo n'iyindi muri icyo kibanza. Nta nzu ngirayo. Nyuma y'inkambi maze kuhabyarira abana 6. Abo bana 2 barangije amashuri ya segonderi, umwe arangije college. Ntiwanamubwira n'iby'inkambi ngo abyumve. Ubuzima bwo mu nkambi buranagoye dayeri, noneho no kuvuga ngo maze iyo myaka mu nkambi barimo kutujyanamo, ntabwo ari inkambi ubu yahindutse gereza. Inkambi turimo kubwirwa kujyanamo ntabwo ari inkambi ubu yahindutse gereza. Yahindutse gereza gute? Ni gereza uyirebye, ntabwo ari inkambi, ntabwo ari ahantu ho kujya gukusanyiriza abantu ngo babe. Inkambi ni ntoya, abantu bamaze kuba benshi bari inyuma y'inkambi. Abantu bari inyuma y'inkambi baruta bari mu nkambi. Icyo rero cyari igice kiganiro Thomas Kamirindi yagiranye n'abakomoka mu bihugu by'ibiyaga bigari, mu Burundi, mu Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, b'impunzi baba mu mijyi muri Malawi, bagombaga kujya kuba mu nkambi ya Zareka guhera ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa 4. Yaganiraga rero na Nzigamasabo Simo, akomoka mu Burundi, hagarariye impunzi zikorera hanze y'inkambi ya Zareka. Bazibaze Chantal akomoka mu Rwanda, naho Magambi Innocent akomoka mu Burundi, yashinze ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'impunzi. Ikiganiro rero kirekire mushobora kugisanga ku mbuga zacu zitandukanye.
aha akaba niho naho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Tubashimira cyane kuba mwateze amatwi. Ku buhanga bw'ibyuma hari PJ yarafatanije na Nadia Taha, naho kuri mikoro yari Eugenia Mukankusi. Tubashimire rero, twongera kubararikira ibindi biganiro byacu mu kanya saa moya n'igice.